Batamboba Usibambuga Siyelele Bani Batambo Bani Batambo Ole Batamboba Amanda Aweto Kwasa mkonto kwasa Sihone msholozi sihone Sihone msholozi sihone Viva MK Mkonto ya Ungani Maseko aka Slash ya baningi bangazi lapha ne-TV lapha nanyaqopha ku-Generation naku Z14 nje singasibala nje idozi but manje ngabona indlela e-right lapha kumkhonto ngathi no awuthi ngiyojoyina lo mkhonto lo ngibone ukuthi kwenzakalani bagwaza abayenzayo ngihlangane nokuthi bane-creativity ngize ngayo-ke mina i-MKC kulapho-ke ku-creativity lapho kungena thina-ke ama-artists ngoba babheki nje ukulungisa izwe kuphela babheka nokunye ukuvusa abantu abo-talent abantu babenam-talent izinto into ofisa ukuyenza siyakusiza la kumkhonto so namhlanje njengoba senza i-door to door sila